ya baby hwade eso ne pa se konfo kalanga o mo were ba ko a ya gina crank toa iPhone 16 Pro Max nti enkura nyine etutum nika ko wuom Kobby GH Ghana ha wo betete ho no remind no atwa be mfie du yesi abashebone ama henkan enwe sa 7 abashebone e ma pete edi bin edi asem ni ese ne nanfofo ni poka chance baby ya baby sole na baby etuo na no hwe no abayewa sem wanfamwa pictures ni bi wabonte abayewa na akura ekura tu akola yi ha se tu boni nufu edi ade akoda yi so ne ne nyonko afifi akoha adan enkoda yi pre ya wo se ya yenim de ye hyehye akoda tu akola yi nana no wo se efi se ne na ehu sa wo wura yi e na akoda ne life aye basa ya tinu from se ano ne kanchima bi yes bia Baba mana de bi ewu bia ye ya na chidi senka akora no epra akora no tinko akora no wono wu ba bia wo hye no enya ne da bre no wono so ba bia o da no wono so na ne pa se bi obi ka se bi na sam ya de no so kura ka na abusia ye da so eginam ewo ya baby Philippa abayo so no fefefa wanya mfinhia no aduonu baako 21 years and boy ye friend GH Kobby edian na wo for de man no eye Hayford Boati wadi mfinhia no aduasa baako ekoto tuo de bo abayo yi ne nsem no ye da so eginam ye de yani edi akira update bi baby anso no ye de ebrewo na ena meka sei eye abrante na busuafo eye GH Kobby anase Kobby GH a no ye friend Hayford Boati na busuafo ne papa no ne abusua kakra akomo ho akọ eye ya baby na busuafo efie na omukwa na omukwa mama ne kire mpanimfo se ne ma ne nam from tintankase ne so bia ya yefre ho social media no so no mahu na mo anso de omani ade kire akọ eye mochire ho amamako hu se ya baby Philippa abaywa ne da ho awurade Yesu asase diniema omukoya abaywa ne da ho deja chese asema ne nam from tintankase ne so no na yampa na ne papa kasema eye Kobby GH anase GH Kobby ne papa kasa kire eye obada busuafo no ana o kire mu se o mabusuafo nyina hyeden ana ebie mu kura nso no asema aba no ya de eye Ghana police fo asem nti o mabusuafo no mu ni bibia ye eye police fo ne no mo ba ye friend GH Kobby no o mu ni ndi na medamas kra ye ba ya enye de ya tinu from se ano ne kanchima bi na nanfufu na wo mo akontu no mo kuku ye ne biesi abai wa no mo na abai fonten biesi wotu obra na mu ya yetimi obo to I say when I say vice president obai mami wo obi so ni mo chire ba na after we mami ne meeting you so watch it intimate ya na dono mana tinu ahomache be no nan na mena me mana ni si ko ajira ya jiwo ampa me ko ora tabusuano su me nipa ba ko be to no me na ba nan be bia ababa wa no pa me ku se ni amete o fama no no ko se orano ni gamania na maswati ya no kurasa we will be dishi na mo dishi edene tukwa eno na kan yesa me bana no bokusu na mo se de o mo tene fama no no ko amwa mo dishi ko wona me bana tukwa na bana ni Ibaya, mama ya babi yes obsessed Ekono na ye rebere esese bi kan ye du ba bia kwantana bia na ejena ni ye ko nyina ni ye wole da so se ye mba mi akoto ti no ho ba na ni ye bo ko ya so na ni so no fi
ase the anniversary you do your lesson ase aka na se ya ba yi ka se kire so se mo de she wana me ba no tu kwa ya ansa na che ba ya no ma Le payaso la cayó. Le payaso la cayó. I'm fast as I know that. In a metal now. If you are not young, you are yes, the message I want to say. In my come on, Kofakona, and Papa, no, Corabre. The Baba, my dear. Today, we won't be chidi na onkum na bia obede bia eye ha me bi senka akora no epra akora no otinkum ena eni kamaka se bese no ma nko yi no akora no wono wa bia wo hye no enya ne da bre no wono so bia o da no wono so na nti ne pasa you because it being as something I remember so we got to get down on that. And I pray my friend, my way down na yatisi mu nso e wosompa FM nso a ohini ni adazoa so akasa afaya na yenya munsia nkotia maneboni bi emra ye ba yatoa video no so di obi baba ye sika mu ne nanfo ye koye gya kowe talapia to omo ye na according to no abrantie minim so ye scout so ye militia so ye soldier so ye prosi etuo dan kai so a license ye e kire ni betimu asem enti so ye na o se ye na se da se do se bo so ye na so tutu tuo ni bi na ka boba ba ko hyemu a wa ya so be yi aboba no ontimi nyi ti akura na se ho no ena so wa hunu dom nti wo koyi emi ese ne nanfofo ka che ni se jai na tuo mu osum oso meyi mitayi abai we so ti wo emi ane fon so ne ese ne nanfofo ni poka che nse baby ya baby sole na baby etuo na no hwe no abai wa se mo amfam wa because in the pictures ni bi wa bonte abai wa na akura ekura tuo no na obi ahu de koyeye se bronsam o se di fie baifu di mapian tu akolei ha se tu hwire hwa se de direction ye be se boni nufu yensom obi agudi antre tim okra na wu ne ye busa ne se efiri diade abere de ye busa ne se efrawofo anenamfo sem ana mepami ho nyantem akoda ye so ne nyonko afirifi akoha adan ewo nyankire ne ase July yi yesin ko benya mfihye adunu baako 21 edi enti na eso ofirifi obi baka se onya 18 eti wanyini ya kanfo ka wo be firifie ne ebeje wo firu papa nsem edi wakwa wade enkoda yi pre ya ho se ya yenim de ye hwehwe na ni video ba kwa ye hu ye na danfo ba ko se yei wo pie enti wo mo pa no ena prosifo petrofo ni bi chiwom na wi e hye ne bag ena prosifo no ka che ne se wan fa sika bi
amount to be a ma omu nyano ene ofre Kobby GH ne mpenan ene oba betua sika no obetua sika wo je abai wadi ne kowura de fie se wom na abai wa mpie bie ma ode ne wui according to akolai nana no wo se efi se ne na ehu sa wo wura yi ena koda ne life aye basa na koya koda ompene ho asema wotini baby de yebusa ne se de abai hwan ne kofa bae no ba ta bia pe se ne ba ebe kwa kowu wo ye wei na wotu brane ya mo ne bede hwade ye so ne pa se konfo kalanga o se di ade o mo wire ba ko a ye gina nkranke toa iPhone 16 Pro Max nti nkura nyine etutum nika kowuom Kobby GH esan Ghana ha wobatete ho no remind no atwa be mfie du ejasem aba ne no aye ka no abusuafo ye busa se eye die na aba enkoda epre ye ho afrifie ntam meteme ho wakwa ko ha da anya nkire ne ase ne maame kura nim se wo mampom no ahunu se waduru yaji ekore tala pieti asrade agina mu ebusuafo yesi abasheboni ama henkan enwe sa 7 abasheboni e ma pete edi bin waburu bi kokosachi na we yentumi fension ne maame because ne maame ansoma no mampon ena wansoma ne yaji ena baby a waduru ne maame ntimi fa ne hyede ena otumi abrampa de bia me ka me say abrabo Kristo nimu no eyi wowuo Bible say nyansan fiti ase ene yehu asuro akoda bi okọ Sunday school no wo bedi bone kura wo hunu na kwan wo kronkron no ewo nimu say ye gi nkranke to aye gi ho agtai esisi montene so aye ye hu say menyi ni se sa asem ya allegedly say no kro mo kase ye chi no na wi ehye ne pesi mu no ne nana kura wote a onyini sane nana kodai wi kura woni made koro esu ne guri bagim ono ane na fufuo o pipa agudie sei ne maame ade ba akope banka ho be manka ho abramu wa twitio esa gro sampa sign akuno just like that maame fo mo mama edru ba bia mo ka o masem o munwu sebi we kuro ya yetimu maame fo pinum e ya bashe bone pia ye meti kwa mo muti bone di wo mo meti di wo mo nante jiji nkrofoku wonim se papa yi wo yire maame baba aboso edi ni bachi edi na nante so nkwaje obi ku enye obi ane na de a wo de beche wo obeku mimi se wuje unya kukuduro sa mimi ku ya Clement Ebrifa obeba bia na so wo kukuduro abra mi fa ko mo si mi fa ko kremo mi fa ko ananwuro ba me meku e bia na wade na ma yese mi pe na se de mi ma po aboso sa mi ku Clement Ebrifa mi wale na wuo ajo wo na beti entamu yi wo dia setiti Roma fo kokodrufo wo ba Samson wo ba Goliath wo ba Kinko wo ba hebe kukua bra me kuwa to watch me kanene me fa nkwa na nwuro me fa nkwa mosi na baburu no yedi baby edidi ewu baby kura pe mandi ni tadu ya bewura no ye behwe edi asem abusia na nsama na ekoso ne bi eno a ni nyina mu no mosonfo dam kwesi prince daily VGH yedi yeni edi akire na America say die ya baby Philippa ene watwa nananom ense du nya mfinhia no aduonu ba ko 21 years empanifo kire mu se
omode enhihye ne akwan ye egu kwan mu ahwe se abaywa so no fefefe no so ahu yebetumi akopre na chi kwabre na bibia no atumi adimu a Kobby GHD one ne namfo mienu ana eka no ho baako edin edi kwadwuma no no edi mfinhye no aduonu nwotwe 28 years ana Michael Kabuti ha ono so no edi mfinhye no aduasa 34 years omu nyina no eka Kobby ho enne omwo apolisifoɔ ensema mpanimfoɔ hwehwemu se bebia no kora ne da no yebeto na bibia di mu ai yede yene nso be di akiri na yebeja mo asi yebirepem ne besan aba maso ye biem na before yebeja mo yebekra mo ame akono Charistic Company Limited zamisha ne zaji capsules no kwajibi oyo ba na ahwe me aya na edu mfichi kwachi aya na oti ya oti pains wase ene efidua no bro no so bi atumete wonka so akọ mfichi ko moja ankeche se e flow edema won se bom ne ma ebanso 2-3 days to thoughts ne twa kwaje impenimfo enro bi infertility also prostate problems ya de bone wampa no ekira kwan am pedro tatahwe amfa nka na ebekọ ebesan ababiem zamisha no ne bitumi aye wadru na oye be ma zaman capsules no ye wadru ebemo agina so no you be asisi ade wo so ene okoto afade no no aka sexual weakness low sperm count ya de beja so do yiro komutwo akompem sisi na ho asane egu form ene osasa bro no hu nzu otuto ya woni ka no osana hu ba bia mfamfa zaman capsules no be mo agina so brand na omuhindi eba mesha no so no uyu be malaria typhoid diabetes or blood pressure ne ya de type kosoro amfere wasi kikabichere wasi ya de bone awampa no ekira ko ebe kama to fumbe hawo kwaji mpanimfo ndro bi ndro ye de da screen so amabobosi FD ayuma je atum se ye open do etu akofumase herbal stores a onsa eweka mpanimfo ndro ebi ye from Dan Kwesi Prince Macra.